Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Matthew Kapitulo 12, versikulo 33. No nasayaat ti kayo, agbunga iti nasayaat. No saan nasayaat ti kayo, saan nasayaat ti bunga na. Tamailasin ti kayo, gapo iti bunga na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Mirna, apay nga ngawan pa ilang ni Roy. Kit ni, nasipngitan. Itay pa'y nga rod ang madandanaganag. Rumbang kumangadan dito iti anak ta. Tinasaya, urumarak santay nakbirukan. Angam sa dino ti pangbiro kam kankwana. Amom nga rod no sa dino ti ayan na. Mirna, Urayan talaangan Lauro. Bareng inton madamdama. Kat addanton ni Roy nga anak ta. naimbagtadakan Roy. Pasensya, tatang ha. Nakainom ka. Birthday naman di ka klasik, tatang. Napan ka medyo balay da. Roy, 15 lang ang titawan mo. Third year high school ka lang, ngam aging inom kan. Apay nga di da duma. Second year da lang, agin inom da. Apay, rumbang ka di atuladan ti duma. At dabukod mo anakam kan panunot. Saan mo nga ron nga iraman ti sabali iti saritanta? Among ka di napalalong ti panagdanag ti inam. Mabalin ka di, tatang. Matulog ako man. At tugulip ako na talaga. Lauro, simangpet ka din ti anak ta. Diyak ko nalapdan ti bagik idirabi eh. Diyak napuutan anak katurog ak gayaman. Di kagdanag Mirna. Simangpat ni Roy. Apay kano anala daw. Naggapo ka no iti ayan ti kaklase na. Oh, apay nga rod ang nagsennaay ka iti naunag, Lauro. Ada ka di parikot? Awan, Mirna. Di ka madanagan. Sigurado ka? Uwan, awan ang yaman na dayto eh. Kas itinakunak. Di ka kumagdanag. Mirna, itay pa'y amadmadlaw ko kasla na unag ti pampanunutan. Kaslawan ganas mo aglako. Ha? Oh, makita mo. May-mayan ka. Agsakit ka di? Pampanunutak lang amin ni Lauro. Apay ti asawa. Kas lang amin at ilimlimad na kanya. Anya? Ne, Mirna, amangan mo't no nagbidot ka laeng. Kabisadok di asawam. Imposible nga agaramid day dya iti kalukwan. Saan akas tati kayak ko asawan? Anya nga rod. Basta. Alan, aglako takit din. Tapno makapaibos ta iti lako. Lipatamon, tinaibagat. Roy, anak. Naimbagtadakan sakbay mapan ko sukunin ni nanang mong aglaklako iti tsindaan. Apay, tatang. Jak magustuhan ti madmadlaw ko kan ka. Anya amadmadlaw yung matkanyak. Ti kastadjar mo. Ti masansanan na panagawid mo iti rabii anak kainom. High school ka lang, Roy. Anya amat din. Kasla di yung mat nagdalanan ti kastoy, tatang. Kahit ko lang mat mapadasan ti mapadpadasan ti dadumang agtutubo akas kanya ka. Angam sana nasaya at ti aginom anak ko. Sana nasaya ti sukir nga anak. Nagkadong ibagbagayo. Sukunan nyo kit din ni nanang ijitsendaan. Sanda ka sir mo na nakasta, tatang. Roy, Ibagam man kanyak ti agpaiso, Lauro. anyang agpaiso, Mirna. Manipod sinukon nak ijaytsyendaan a paglaklakwak. Aging ga a nakasangpet ta dito'y balay. Aging ga ita maturuktan. Saan ka amatagtagari? Naunag ti pampanunutam. Mirna, Adda ka di parikot.
Diyak ko makayat nga ibagakan ka. Aganas ka na maamuam. Ti anyal, adda ka di parikot? Adda. Ni Roy. Apay ni Roy. Anya ti parikot maipapankan kwa na. Madlaw ko sa balin ti Jarna. Agbalbalinan asukir ka natangkan ti ulo na. Amkak nga amangan no agtinagmat iti pagbaludan ni Roy. Anya. Sigurado nga dan iti tambayan mi dagiti barkadak. Nas ka na sumarunok mo ni Jay. Mapana ko niti pagpagnaan mi arumwar ti pagadalan. Sigurado adi nakparwaran ti gwardya na magnaka ti gate. Roy, Ha? Oh, apay Carol. sa di na ti papanam. Dandani tayo man Kwa. Awan Carol. Anya nga awan. Siguro, aglangan ka manin anya. Ag-escape ka manan. Anya nga ag-escape mo't nga ibagbagam. Apay nga rod nga adda ka dito Kat imat mo pa'y dita bakpak mo. Dandani tayo man Di ka man makibibiyang si ka Carol. Awan bibiyang mo dar aramido ka. Kumanaw ka dito Tama nga nun niya pa iti maaramid ko kun ka. Sigurado ano sumangpat ni Roy. Nakainom mananday Jay, Mirna. Apay ang nagbalinon akasta ni Roy. Saan tamot ang nagkurang iti pamagbagakan kwa na? Pinadakkel ta iti nasaya at ti anak ta. Day tangarod ti makagapo. No apay adyak ko makayat nga ibagakan ka tinadlaw ko. Agamnas ka na maamuam. Amangan mo't no nagbidot ka laang, Lauro. Nasingpet ni Roy. Idida mo. Inka gumak a pinamati ti bagik. Anasingpet tenak ta. Agamkas iti bagbagada. Tinasayaat akayo. Agbunga met itinasayaat. Lauro. Ket... Mabit lang, Mirna. Kada nagsardang alugan iti batog. Amangan no dan ni Roy. Amangan no isunday ta nakataksi. Jakla impagarup da iti ama imatangakkan ka, Roy. Apay aya. Anya aya ti parikot. Damagem no anya ti parikot. Sikat ti parikot. Day taan aramidem ti parikot. Awan mo ti madingal aramido ka. Panagkunam kadikat saan adakas day tangar aramidem, Apay ngagbarbarteg ka. Dula amin. Maapasuran kayo, met. Nagbastos ka, Roy. Saan da kamat a pinadakkel a bastos? Mirna, Houston. Amangan no niya pa iti mapasamak. Gusto ko man. Makapasuran kayo. Makapabuisit kiti. Houston, Roy. Mapankan iti silit mo. Houston. Apay nga adda ka pa'y lang dito Apay adi ka pa'y lasumrak iti pagadalan. Jakon kayo tagadal. Anya, apay ngay. Mabuisit ak kadag iti dadakkel ko. Isa adya ko nagadal. Takitag man lang no anya aramidan da. Nana Mirna, da kayo gayam. Carol, agkaklase kayo kan ni Roy nga anak ko. Saan ka di? O nana, apay ka di. Saan na nagawid ni Roy? Amangan no amom no sa dino tinapanan na. Nana. Jak amo no sa dino tinapanan na. Ngam idikal man, saan asimrek. Ti ko nana, saan kanon nga agadal. Takitaan na kanon no anya ti aramiden nyo. Anya. Kasta ti ko na ni Roy, Nana Mirna. Imbaga na amis mo kanyak dayta. Lauro, maikatlo arabi iitan nga awan ni Roy. Mirna. Apay kastoy matan ti mapaspasamak, Lauro. Saan ta nagkurang ka ni Roy? Iso tinang pili ti anyaman ngar aramidan na ita. Inaramid ta ti amin. Ket noon anyaman ti pagbanagan na iti kasjay ngar aramidan na. Isumot lang ti aking basol. Roy anak ko. Naimbag ta simmangpat ka. Di kayo man naging iliw ka niya. Amok mo't kita kay kayat yun awanak dito Roy,
Mayak lagalay ti kaus ko. Maturo ka kita yan ti barkadak. Adala mo ti Rabi. Hanggang kasi ti sigod. Awan pa laang ni Roy. Wen nga rod. Rumbang ko maan na irwama kon iti kastoy. Hangam saan pa'y laang, Lauro? Mangnamnamak pa'y laang agbaliw ni Roy. Mirna. Kat sapay la kuma. Ha? Sira na tilugan dagiti pulis dagiti. Huwag nga ron. Ang mga nod naman ang kamkamatan daman ni Brong. Ay, Lauro! Hoy, Timak ni Roy dayjay unag pa iso. Mabit lang. Tabwak no niya ti mapaspasamak. Nanang, tatang, tiyag kayat diti pagbaludan. Pangasi yung mata. Irwardak ko ma ditoy. Sana kas ka rin na dayta, Roy. Naaktuan da ka ng bagkong itinakaapayo. Nakamagda ka nga dapay lakan ka tinaramat makutsilyo. Anya kayo umatan. Irwardak ditoy, no talagang ipatpatagdak nga anak. Saan da ka nga anak? Ampun da ka laeng. Anya? Anya nga ampun nga ibagbagam nanang. Agpaiso timbaga ni Mirna nga asawa. Ampun da ka laeng. Sakbay a kinasarita da ka ditoy. Kinasarita mi pay ngay muna tipod no nga ma'am. Anya ti kahit mo asawan, tatang. Mabayagan na nakabalod ditoy ti amam. Isugay tata nakabalod kamitan. Agkita kayon. Si kagayam ti amak. Anyang tinagbanagam, anak ko. Imbak pakaasik kada Lauro, apadakkalenda ka nasayaat. Tapno di ka maipada kanyak. Ngaman yan, tanatawid mo gayam ti kinalokok, idi ka bambanwagak. Saan na nagkurang datatang kananang kanyak? Ngam tiyak ka mo no apay a piniliklat ta tinagpalin na naturpi. Tiyak ka mo no apay. Roy, anak ko. Nagbabawi ak. Tiyak kaya ti may balod. Tiyak kaya ti kastuyabiyag. Anak ko. No di mga kakumakadalanang kantatang. No diyak ko may na sinukir kan pinastos. Saan ko magastoy tinagbanagag? Saan ako man nakabalo dito? Nagbabawi ang itikastoy ang nagbanagag. Nagbabawi ang talaga. Awan ti umuna ababawi. Pagsasao a masansan nga intay mangegan, ngam adulat dati masaknan a mailawan. Papagayam ditaan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Liang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy ng istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay. Na inbag nga oras kada kayo.